futhi nale ivele imi-irritate uwafu nesicucu nje udala uma ngiyibuza, hayi wena usazongibuza into eyenzeka 4 weeks ago, unesicefe nje, hey awungiyeke, wena uthanda ukuhlala la endlini, mina makuthi ngithanda ukuyikhipha, awungiyeke ngi-enjoy ulife. Inkampani iyazikhokhela lezi zinto, uthi umuntu noma ngiphendula nje, vele angiphendula ngidlabhazise, hliphi, ashonele, angawa-understand nje futhi angazimiseli ngoku-address ama-concerns wami or ama-feelings wami ukuthi yena usenokuhamba nje la endlini, weekend to weekend angishiye ngedwa, usenokuplana izinto ahambe yedwa, kodwa uma ngabe kuthiwa i-long weekend or mhlampe kuthiwa siplane ukuthi i-leave siyagodoka siya emakhaya, umuntu usemotweni yami ufuna ukuhamba mahhala ngopetrol wami. Hey. Uthi siqhubekeke isikhathi, uthi ngivuse leya ndaba ayengikhumbuze yona ukuthi uyasave ngoba phela ngimbona sephila a lavish lifestyle, ngisho ama-pictures ayasho ukuthi abantu laba badla kephi ngama-weekend la engangisi mina khona la esebedla khona nama-gents nama-guys lawa asenokuphuma lawo ngama-weekend, la mina ngakaze angise khona engisalindele ukuthi